Amahoro y'Imana kuri ubu natwe muri gahunda zitandukanye zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu ebyiri arizo M23 show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano nagushikariza gukora subscribe cyangwa se s'abonner kugira ngo ujye mu mbere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba kunze ibiganiro byacu bisharinge bigere kure hashoboka kanda like no sigitegezo cyangwa muri section ya comment. Ngo ikaze muri gahunda yacu y'amakuru namakuru yo komereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu gihe isi yose ikomeje kurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, raporo nshya yashyizweho ahagaragara na komisiyo y'igihugu ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia irerekana ko ibikorwa by'abarwanyi ba M23 AFC byabaye intandaro y'ibyaha bikomeye byibasira inyoko muntu. Iyi raporo igizwe n'amapaji 100 yashyikirijwe leta ya Congo kuri uyu wa 20 Gicurasi muri uyu mwaka turimo, ikabigaragaza ubuhamya bw'abaturage bo mu mujyi wa Goma na Bukavu hagati muri uyu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa Mutarama kugeza muri Mata, ubwo ibyo bice byari byafashwe n'abarwanyi ba M23. Mu gihe impande zombi leta Kinshasa n'umutwe wa M23 zikomeje kwitana ba mwana mu byaha bikomeje gukorerwa abaturage, amahanga arimo gushyigitutu ku mpande zose kugira ngo ubutabera buboneke. Ibi birimo n'ibihano byafatiwe bamwe mu bayobozi ba M23 n'abafatanyabikorwa babo, ndetse akaba banashinjwa kuba barinjiye mu bikorwa by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro bakabukora mu buryo ubutemewe. Ngo ikaze muri gahunda yacu y'amakuru, ngiye mugiye kubana muri gahunda y'amakuru. Nitwa Etienne Besa. Ngo ikaze. Mu minsi yashize raporo zitandukanye zagaragaje ibikorwa by'ubugome n'ibyaha bikomeye byakozwe n'inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nk'uko byatangajwe n'umuryango Amnesty International. Kuva M23 yafata umujyi wa Goma ni mu mpera z'ukwezi kwa Mutarama muri mwaka turimo 2025, habaye ibikorwa by'ubwicanyi, gufata ku ngufu no kwibasira abaturage b'inzira karengane. Ibi bikorwa byagize ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage, aho bivuga ko abagera kuri miliyoni 7 basaga bamaze guhunga ingo zabo kubera iyi ntambara, uko bitangazwa n'uyu muryango. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bivuga ko byakozwe na M23 birimo kwinjira mu bitaro bya Goma, aho abarwayi n'abaganga barenga 130 bashimuswe ku ya 3 Werurwe muri uyu mwaka turimo 2025. Aba bantu bivuga ko ngo bajyanwa ahantu hatazwi, nk'uko aya makuru akomeza bivuga. Bamwe muri bo ngo bakorewe icarubozo, abandi bahatirwa kwinjira mu gisirikare cya M23. Ibi bikorwa by'ubugome byatumye amahanga afata ingamba zikomeye. Ku ya 21 Gashyantare muri uyu mwaka turimo 2025, akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kemeje umwanzuro 2773 usaba M23 guhagarika ibikorwa byayo no kuva mu bice yafashe. Uyu mwanzuro kandi usaba ingabo za leta y'u Rwanda guhagarika gushyigikira M23 ndetse zikavana ingabo zayo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu rwego rwo gushyira igitutu ku bayobozi ba M23, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wemeje ibihano ku bayobozi batandukanye ba M23 barimo Bertrand Bisimwa, umuyobozi wa politiki w'uyu mutwe wa M23, harimo n'abandi bayobozi bakuru b'uyu mutwe. Ibi bihano byatumye M23 ivuga ko itazongera kwitabira ibiganiro by'amahoro byari biteganyijwe kubera i Rwanda mu gihugu cya Angola. Mu gihe ibi byose bikomeje kuba, abaturage mu burasirazuba bwa Congo bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye z'iyi ntambara. Biravuga ko abagera kuri miliyoni 7,800 bo mu burasirazuba bwa Congo bamaze guhunga ingo zabo. Amashuri arenga 1 miliyoni yarafunzwe cyangwa andi arangizwa, ndetse n'ibikorwa remezo bitandukanye byagiye bisenywa n'iyi ntambara. Mu gihe amahanga akomeje gushyira igitutu ku mpande zose kugira ngo habeho amahoro arambye mu burasirazuba bwa Congo, haracyari inzitizi zitandukanye. Ibikorwa by'ubugome bikomeje gukorwa hirya no hino muri Congo, ndetse hari n'akarengane abaturage bahura nako umunsi ku wundi. Ibi bikagaragaza ko hakenewe ingamba zihamye zo gukemura iki kibazo kibera muri Congo cy'intambara. Ni ngombwa ko amahanga, ibihugu byo mu karere ndetse n'inzego zose zifite aho zihuriye iki kibazo cya Congo bafatanya mu gushaka umuturambye w'intambara imaze imyaka myinshi.
uyu ni wo musozo wacu w'iyi nkuru twaguteguriye. Reka ngushimire cyane ubana natwe muri gahunda zacu z'amakuru zitandukanye. Gusa nimba uri mushya nagushikariza gukora subscribe cyangwa se s'abone kugira ngo ujye mu bambere ugerwaho n'amakuru n'ibiganiro byacu. Nyamwe ko muri gahunda y'amakuru nitwa Etienne Ebesa Besa. Shalom.